Na ndio mweri aramwirite ati akimwenderia. Ati action. I'll take you to Masai Mara. We'll book a hotel itagwona. Then the morning tugathi drive. Yes. Ya na hau niho tukone tha tukone miruthie kihita. Ndio tukona miruthie kihita. Demonie joguci hamwe riu igithie ikiria ire hamwe. Ni agana ikoragwo na cells, agana ikoragwo na ki na buffaloes. Neguo. Na kwina nyamu ingi nyingi. Kuri arimo manyitanite magathie na kou Oro muthio matiaragia wega wa kundu Masai Mara. Ano ndire wathogotorwo ni citagaga ku. Wathogotorwo inayo ni ta ko nguruki ku. Ndugibe yoro. Ora wete mutingo yo iguru. Etwe kaneirie nyakindi ukaigwa ndio ire ugetiria ni muruthi ureka. Ora ndokara wathogo. Ogona no wathogo okerwa ati ogena wathogo hau gwa meona ri. Atatikiaga muruthi area yo. Muruthi kana ngari. Area riku. Area yo. Mukarutira mutwe ki. Kinyamu gikambatia. Murutire mitwe ha. Hau iguru. Hau. Mukiroraga o. Mukona wathogo ni afueria. Mukera ati tondu ni mwahitia ri ithaa ria rucini mathaa maranji mutingioka mucoke mukawa-ini ni murioka evening drive mucokete kou ugagitiga ngiri ciaku 200 mathate kou mwira ciana ciaku ukagwa ciana ciaku igikwira ati afadhali tungeona kwa TV awatama tukienda Mombasa tukesima ama tuende tukekua kwa ocean ino ramba kuite ati makone kiria makone the wild ndio ndui we wathie ndigetha riu urenda action. Yes uria mwirolagira nyamu icio kuria TV-ini ikihita igatwara no guo ukarigwa atiriri nginya ici hitanagira haha ngari-ini ri tondu wana ciona ri ukona muruthi ukiuragira nyamu haha ngari-ini cia tourist ri kari ki what's up agoka riu mundu ungi ukaigwa ni kanyari rege tuen mundu ta kanyari na kundu ni gaidi goko muruthi urarite ira ndungiwona